Me did Isaac Jumpo, but you have the great sample and bring one man come when you too much G8. Too much G8, more too much. Namen so may I'm more fire. Mamo Aquaba Shonko Eddie back too much GH so na ama Owusua enemy na celebrate so many more Eddie Eshe there not say trending issues ebre and aswa mede ebesumu na meko ensem no emunuga na ha yenim say wuyi amanyo sem edisi enchenya eye asofo eni ediye ana te say edie titiman ewo oman mu na de bia da no se nya amanyofo na babekasa ede to dama te say oman mu no obia atibia na te say asofo ena mu di ediye bi efa wo man mu eba bonten ede ebe to dam na no na te say for quite a time now no aye trend na te say yemu asofo a de bia da ensefofro wo mo ema na wo mi so ewo wo man emu na se say ade asofo fofro a wo de eye enkomhye anase eniswade mu bi abetu da akose a whole lot of controversy the other day prophetic hill chapel so for penny a woda no prophet Nigel Gazy na ebusuafo ni nsem asese dey odi abetu da ewo ni Facebook page no chere se wo hu ese wo man emu no nkofo bi ye de wo akoguje o atese wo patre so ese susudia se wodi neni ene hu ye na woka ensem no wan shoda enchiremu amma time space se ene ochina anase abato breno ansa na abato breno anase abato breno echi na mama me kwan na me kan won ne prof ka se mu se na wo cho edito ne Facebook page on say I saw a lot of people in jail. I saw it BNJ and that is what they can what they on one kasa ni phone at the hon ibi krana what they no opportunity at the ordinity AC from a washer form na ni nia mu no na sem no eyetia na so Ghana for decode and sem mu aka say na the okay there na to say any assembly akoshia because yenim say prophet Nigel the wo kana sem dia na to say yodifa and this amanyuko no what I mechi den at the say bia dan nkom chedodo na eba ede efa wo man Ghana ho no eko ede ema amanyuko NDC no ntis wo no ena ekasa sem na no pa kire say NDC amanyuko fo no ana wo mecheche enkofo bi ede eguje say abato na chi wo medi nkunma mate say wo medina so ena teche enkofo ede eguje o ana say dey ba because him say wo mon kata emu mo press release no ne press conference awodo o maye no wo addressing issues bi a wo kire mu say wo ba wo be investigation deep investigations into that will be involved in no one mention atum at say one of those cases no Ahmed Swale ni wu abubu ye at be say enne ye shede hu nipa o techire a wo de abrante no enkwa eto nsayemu wo sakwan no so ene bie mu so no ejapa royalties de no eso ensembeto dan wo ka se wo ba wo maye mu ehwema do musuka no obi bia ne ho ebon wo ensem ne ho wo ma chi no ede atumti obi hu se eno ena ye prophet Nigel Gazy wo kasa ede afa ho anase ye chese edi ya no nso aba ne niso beka se obi we fiase da emini nyama bebre efiase betima ye aho kire ne chese betima ye nkomchi awodo a eba nipa esuntina no de yetimi di coordinates aba ne niam no de go for ekeka no ena me de esum ne bi mu so eka se wo she NPP amanyoko na womo eba abemu in 2016 no one of the things that womo eka ye to nipa akoma so ma womo kwan ma womo timi na womo no atsem edeto aba edemo ne se womo kai se bra ye tese Ghana for ebeto aba de mom no aba abemu no womo ba womo modin dia na tese kata hye ene proye a e course so e wo previous government no emu no womo edo metwa dia no etu ase na no grant enanam so ema on the 10th of January 2018 womo edi Mr. Martin Amidu editio as the first and ever special prosecutor said just womo hwehwe manyimu esikasema akwatwe nkofo bi omodo mo acha kata hye proyemu e wa ban etwem na tese wonyina so na wonchechi womo na aban no enti anase Ghana sika no entimi NCP bi anase womo nyom sika back fanto Ghana sika futo no emu nenti na tese enu na ye hwe nim se besi na so for 2 years ebesi na as abrei Mr. Martin Amidu na mu edina kadie egu atese wentimi anchi obia antumna no tese ebeti baba ne se prophet Nigel Gazy nensema woka no woka edi atai endi se maniko no echi se die se eye ni swadi hu
they say almost MB before the moment almost be so now maybe almost me eba ben after the 7th of December post no I'll met me also be to and I'm only be at say and no make na so ye shemu emudo no ma de acheche enkofo wo ye into yes scandals we be corruption scandals we be akoso ewo aban we mu na tiri niam no we speculations ekokoso ewo Ghana for etimu no wono de wokan tie mu na te say Ghana for LB ewu ne say wakani de na betimi abemu because oyobia one or two of the prophecies do na be etimi abetwem de enche crapo any Joe Biden na say wo be di America so oka na aba no kwasem so ebe musa de na Trump no efi abemu any ebiemu so no other instances I was sharing come any efa Ivory Coast omampeni any to say one of former prime ministers new wo enwa den so eno ti ebe etwem at say qualify ne say wo yodifa wo hu adienti so wakati wo hu we so dia ene yenhwe nim say enche oman emu nipadodo bi ekakopie mu ewojo na ne niam no obia ene na dwenche nti enam di etu wanim no won so wadwenche efa wo no bomo dia nefa so me ewo comment section na bi emu so no share video we ema do for ebusia for on all the social media platforms na bi emu so follow ye ewo Instagram page so at @TooMuchGH_Twitter so the same thing Facebook so ye wo TooMuchGH nana ama obusua enimidi nyame ya doma ebe sign edie shabim subscribe if you want to subscribe ya matramu. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye ne bone pa na kase epe wo wiase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura me de Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni hwe too much G8 mu ye too much na me so me ye amo fire the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye ne bone pa na kase epe wo wiase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura